दक्षिणे दाभराजिता माला दरिललाटे च गुरोरस्य दीदस्मिने समुद्राचा गुरोर्मध्येयं घण्टासनासिके गङ्गिनी तस्य गुरुमध्ये द्वारवासिने कपोलोकाधिकारिणे शरणमोरेदुराकरि नासिकायां गुरुनाथ उत्तरस्ते सुदर्शिका अदरेशां विठ्ठला देवायां च सरस्वती संतानरत्तिरुपमारे शङ्करेते सुगन्धिका नन्दिकां घण्टाच महामाया तथालुके अहंकारं मनोबुद्धिं दक्षिन्मे धर्मधारणे प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी